Lexa mana zavatra maro tataraina tokoa rehefa alatsina hitahaka an'izao satria nahoana farany herinandro io dia mahita zavatra maro eny amin'ny fiarahamonina eny tsika tsy haiko nareo na matsikatra fa zavatra kely foana dia manova olona na olona manapahazana io na tsy manapahazana io na mpitarika posy io na mpitarika sarety io na olona mpiasa birao na olona tsy haiko e na le olona manadio lesereny miasany a zavatra kely foana dia manova olona am'izao ohatra am'izany tsy haiko natsikatra reo raha tsy rehefa le makasary nareo ve tsy matsikatra fa rehefa makasary ny olona de amba mipaozy kely dahoany dia ny sasany ndray ny sasany na olona normal tsy sampona tsy marary kibo tsy marary ando olona tsy marary nify de ary ny tena nanahirana amin'ny randrema mihitsy tamin'ity indray mitorako ty satsia nahoana atao makasany manao i daholy vaky ny lohandrema satria rehefa manao i tsy maintsy i knendrema raha anao izy zavatra fa nitany olonako nitay baraky ndrandrema tsy amin'ilany aty mbola troko anarony anao io alors lui te parle avec waroa mety avoany le fianakaviana ary amin'io efa mariazy n'olo randrimako ny tsy efa mariazy ny fianakaviana aby de mbola mihina-baraky zany zay manahirana ihany ty resaka olona mihina-baraky ty fa ena tsy manino zany fa irandrema ne ka bangaritany zay tsy hitan'le fianakaviana raha amin'izy bangaritany iny mianao ia hita fianakaviana any de nareo ny nataonareo mafarany mana zavatra kely oa de manova olona tena zavatra kely de manova olona fa ity koa zavatra anankiray a manova olona ty zavatra anankiray ty inona re olona ty le resaka le téléphone lasa mihitsy saky hoe ahoana reny ataon'ny olona mity resaka téléphone ty satria tao anaty bus a de nisy raha matao anankiray tao anaty bus a rehefa tao anaty bus a de miresaka tamiko tsy niresaka tamiko le olona zafady fa eny le olona resaka de mba nytele iza mba mizeste tsy haika nahita mamaloda ve za ahoana ay téléphone nakalany aka misy io a ahoana kia sorry posy a le anina rehefa ki le totokela le atao loka be mihitsy izy amin'io le totokela de atsasaky le atsasany alitao atsatrany arotsaka tsika sindriny aho de ohatrany tsy azo de atao ma allo ahoana le totokela hoe ambony ao anatin'le frigo merina miantsony ka le téléphone koa ty le fozaorana le manene de aza mamy ty frigo le frigo anaksiakia katsea izy menimena le atsasaky le totokela de atao eny le atsasaky le totokela le atao zany tena mba mana mbola koa zany olona zany mbola mataka tsa totokela atsasa mizesty ry totokela atsasany atao maro ry amin'io eo re ty zany matsitako mihitsy ka le zanany ay le eritseritra le zanany tovy le eritseritra hoe ay a le totokela nisy totokela tokoa tao ohatrany tena nisy de farana nanomboka memora le feo tsy tandrify eo ambon'le simy be fa natahoraky sady nohan'ny saka de nysaromako eo zay aloha raha tsy ta le frigo ka zany mama zany totokela atsasany ozy izy akaboja sy ndraiky refa miteny de miteny le ambina totokela atsasaky ny fiafany tamaly ay totokela atsasaky ny ity téléphone ty de tena manova olona mihitsy manomboka fampiveriny rera ray miambo tanareo am'zany mampanova olona ty resaka ino izy ty resaka téléphone fa mbola nisy ino izy ty ranga anankiray nanao fotoana tamiko mamaloda mihitsy narovany fotoana tamin'ny fotoana io ty ranga anankiray ty de zany hoe ao ino izy ty eo anana fotoananay eo amin'ny zaridainana ino izy ty zaridainany Mamasina tanareo raha zaridaina Mamasina io
eo mivoninkazo ny tariny eo eny za tany amitsany tsy maintsy misy voninkazo de za tamin'io sendra tonga aloha fefakadiny meloa zany no tonga tamile fotoanana io zany de tonga fefakadiny meloa de niantso azy a de efa eto arandrema fa aiza hoe tsy niteny moa za hoe efa eto fa aiza hoe zao anao randrema tena mbola ato am brao mihitsy efa hiala mihitsy aho zao fa mbola ato am brao a de niandry aho zany teo am 7 minitra teo 9 minitra teo niandry za mifanitsy eo de eo amin'ny zaridaina io ah de niantso any namerina niantso efa mainga ve anao randrema sa tena efa mivoaka brao mihitsy aho zao fa amonjy anao fa efa andray taxi aho zao de amonjy anao fa tsy ela fa fanakaiky eo ihany atsika fanakaiky eo ihany brao ako sy ny tana ohatrany tompo maso voaka an'le WC public ngara eny le eo anosy io ohatrany tonga sainy be a jereko am'izay calcul la montre 7 minitra izy voaka am WC iza zany le braoany le maka vola sa le ao anatiny tena ohatrany tsy te anontany le odiny dika miodina tena ohatrany zao satria ohatrany tena mampanontany tena le position ohatrany driniako hoe izy ve le mitaky vola le brao le mitaky vola zany ty le brao ty sa ino misy ty sa le anareo hoe ka ity telefony ty maniova olona ty telefony ty fa aizana tena nanontany tena hoe aiza ho aiza zany le brao amin'ny WC public io azonareo nareo hoe tena tsy efa mahatsatsaha zany rainy ambo telefony io rainy ambo tena marina tena marina mbola maro zatra tokony ho azo fampiresana fa anao re aloha naraka zanam-pandarana ve tsika naraka pub elany nandrasany ho atsika rappeur ho atsika mpanao R&B ho atsika mpanao rolotra ho atsika tanora vo mizonitra elany nandrasany promotion ato amin'ny enfant pro d'évolution natao ho anao ndray ty miavaka be tongava amizay zalahy miantso 033 23 244 92 et tous les rappeurs là c'est promotion pour nous là pour vous pour tout le monde hein. Appelle 033 23 244 92 hein. Promotion pour les rap hein. Tonton 23 244 92 et tous les rappeurs promotion Jala Indiana promotion miavaka be